It is abre womo to jomno na womo moving on. Enti Asafo group no edi kan aside and no uhunu said there is also another group womo ekura ensa and also edida womo abeti ni nyina no eya amamre ye ne obi bedi ho nkomo na watumi akire yen emu eno everywhere uhunu say ye enwan emienu enso etwaso uhunu say in fact a whole lot of display and ekoso ewo ha uhunu say yasoso eja ewo eye kuku esisi wo muti so nyina no yasoja ewo ebia emu chese eno nso edi kan ebi eye a whole line ewa pa ekwa ansana yadru gamanche ankasa enso eso enti de ekoso ha no yebedi ho enkomo na yahwese yebetumi ate ase de ekoso menu aboko de boko ubetumi a kire yan de ekoso yase kakra sesi no ekocha otumfo gamanche abahwe nechi oni na beye abesum na kosi da fefefe enti se agamanche okakocha otumfo na ya page fine but enti won ye otumfo nchen na ye kono eni nwado de beta nechi but o sha ye hunu se Asafo group di kan we ye no free wa the attract so check eno no check saying Asafo group ni e omo woros omo ko kuma nkranfo ena ya Asafo no mudi gamanche echi no ena omo mo shafita ni e de omo so ni e essence pom mboni beto ya ti ayen no sa de omo chi no pam mboni di man ye nti ye no akoma mfita nti na ye shafita no ye enu se tema ema nyoko baku ye eni nyoko fa gamanche ewo ma asante ni ena me hunu se nwan bi nso ka ho ye ampa se aba num na se ye ni otumfo abadi akosida fefefe ye ntimi jane sapan ye se so nwado ena ye adwan fefe obanwan kwa ma ya num bi enti ye ko ye so ntimi jane sapan enti onwo adwan na otumfo dia gamanche edi ye ba be jane chako ye bro saying ye from me Asafo ache adamagbadi otosu miensa me kwa benya Asafo yini ye sha chese something no wapa that means bass samode ba ye de enye ketwa ampa according to bass anwado gamanche ba kire ma otumfo no ye almost getting to 250 and for 5 basses ne ba ye ba be che onwado di ma santini. All right, yeah, that's a okay. Yo, enti yeah, twaso a wo hwa asante no twaso sa ni nyina no eye amamre ye kire se de edi kan aka no fita no kire se wo mo akoma mu fita ye wusie no so no nso no eno nso ewo na se kire kire se pamo eye ahohom bia be se ombe sorry de atia enti hu se ahema enso twaso wo nyina no ato santen wo mo eko enti ye toaso ane ye koyanimu ye be koyanimu until say afei ye bedru baabi a gamanche ankasa ewo enti that is how long ye the queue no ye hunu say me hunu lawyer ye Gary Nimako say odi wo mo anim na ma me hwese metumi ene lawyer edi nkomo kakra lawyer ne mpomoko we can't go interview another time. Another time we can go interview. The more quiet, they say they already be a you know, for pay the homage. And Gamanche, and then penny for you know, and I choose a boy in there called about Sumutu for 2 years there. Nagasa, young Cofano, very tight. More than 2-4, and my something mine, mine, you know, Kabum, say together no, on the Sumu 2-4. That's more no. All right, yeah, that was a part. And see, not just the air coso and no lawyer Gary Nimako. Now, what was one oko which ya and Ubehunu, got manche. What's the watch hour? Mr. Studio Rupa, our NJTV. Timmy, I'm a shower why? I'm a shower. Yeah, that's it. It's Abra who say Santeno Ashasia, a move. Now, as I said, anymore at Daho and Sana. Womo etimi emuvu tina se animu eda ho dey say ohunu se gamanche
eba na nkakra kopem se animo ebetumi atenia till say finally no ye gamanche ebetumi akwakoduru otekokoso anim na aha enche bia ho no empomboko de bogo udi ne yesen Brem Asafo adote odi akun me fe sempe muna mudi gamanche ni mede na mpacho an gamanche ya de o oba ye nansane ne still na guess ayonkofa na very tight very close pa nye ne on the fence oni otunfo sha se ko school nti oni ne nyankofo no de emu wodru pa nti nye ene se ya ba keke relationship no ho da nti adanya message se bibia e fine program no so ay kama I focus aba nyina adanya message so bia ba ne bokoboko hwe ansi eda yesu asi that's ba enti ohunu se sabre santen no na eguso no a chese eko animu ma say me cameraman na ka say gamanche ho efe papa in fact almost everybody ohunu ni pictures eba out no Krembroni papa gamanche ho efe no efe pa among all the chiefs enya no we're fresh. I think say about the whole Ghana obi ani ho only too much be answer we're young. Yeah. The whole Ghana very young, very young or and then we fetching obia if you disagree argue with your TV and I say wherever you find yourself no and say sabre gamanche na oguso otutu tatai na obano you say there I say kwan no emu atene movement no kone boko movement no kone boko enti uhunu se gamanche wa man nsaso na ochia nanimu cross bi de odi nanim no hunu se cross esi ni tri so na safoa ebom cross ne safoa ya cross ya no ase kire de na che se enkran no onu no asafo hini peni onu no kita ya nyina ya safa che fo nyina no ya peni no ne dindi captain Kojo Inseni Makata o ya gamanche asafo ache openi gamanche asafo ache peni enti onu na hunu se cross asan safoa mienu aye cross woni ti so no aha nti wo hwe ni ti so a na chipe na gamanche otoa so a de se wodi so a wo mo eko ne fefefe nti bia bia wo mo adune there from here they move straight to bia gamanche e wono ti hunu se ye asafo manon so agina wo mo to juma anokoka ega anokoka anobesa ye hwe chirifu asaberime anokoka anobesa ye hwe meja onipa peya onipa fi ababidado to abe ababidado to abe ababidado ayame yabosro isomeba eja o gogu do ko mo kwa brotie wayade kwa do ko mo kwa brotie wayade mo kwa ba ye wa wayade mo kwa ba ye wa wayade amakwade kofidade amakwaba wayade shautu hey obo kan at once na obia dan ne to e de ache but from ahano hwewachi na asa ya oto baku asafo num no ya na nanum no omo kunu sabio yakayaka dia bemu enti num ni bi wo ha omo di yiya omo counterpart no omo di yiya omo waya den kwado komo kwabrotie waya den omo baba ye wa waya den omo kwa ba ye wa waya den amankwa be kofidade amankwa ba waya den shaudu na shautu sese asi amankwa ba omo akwaba
enti Shawotu Shawotu dia minu wa koko itoka na winu me wie itimi wait izu say Shawotu na winu no enti adwom no ebia wa na sekire na that is what is happening e wa ha a cha say Asafo ma no wo mo ede ekire adefe ene amamre a free and crime na e ko Obiara be wa mano yo say mama chombo wole na mo enti wo jom no and omo man in different branches no but I would do hanwa security is very tight uhunu say from this point going soldier for and police for in fact together and womo guided just because utra ha na okọ bia eye sikadwa kofi ewo and intino enya de a ye ma kwan nobody is taking chances kra say will be abetumi across her bra ye ma na kwan ti gaman chedru ha no ohunu say na Asafo ma no womo esan ye and ono ne a few of na hemfo no and eto aso ekọ ho say be ya obi enkonko tabiri sikadwa na won fanji fum enti security no otumfo programs awudo bebre but hardly do you see this level of security that should tell you say enne de no stronko enam sikadwa kofia apie say esi ho pete musa no ehia special security arrangements enti eno na ohunu ne sa nti eguso a sabre eguso de live coverage no e de ebro live from Manhyia.